Lijep pozdrav, evo digo sam ruke u zrak. U ovom videu ću vas malo provesti kroz runway i kroz neke svoje tehnike za dobiti zanimljive klipove, tako da opalite like i idemo odmah na posao. Ovo sad je bio Act 1, o tom ćemo poslije, ali samo da znate o čem se radi. Prije nego što krenemo, za one koji ne znaju ništa, prvo da objasnimo kako funkcionira runway i kome je namijenjen. Runway je alat koji omogućuje svima od početnika do profesionalca stvaranje nevjerojatnih video zapisa koji izgledaju kao iz filma ili vaše najstrašnije noćne more. U mom slučaju ovo drugo. Ulogirate se na webu, nije potrebna nikakva instalacija, generiranje sadržaja odvija se na njihovim mašinama, serverima, u cloudu, gore, ne znam. Tako da istu stvar možete raditi i preko kompjutera i preko tableta, telefona, čemu god. Sad kad smo to riješili, idemo vidjeti tu šta nam se nudi. Znači imamo library, imamo ovdje toolse, u library ima dosta nekih zanimljivih stvari. Toolsi zanima nas ovaj generative video i ovaj video to video. Iako tu ima dosta alata, ima ih 30-ak, 34 točno. Evo proćemo neke, video, audio, lip sync, remove background, text to image, image to image, infinite image, expand image, 3D teksture. Uglavnom ima puno toga, svi znaju samo za generative video, tako da idemo i mi tamo. Ovdje imamo trenutno 3 vrste engine za generiranje videa od 24 fps-a i svaki ima svoje mogućnosti i sulude rezolucije, pa ću sad to proći na brzaka. Gen 3 Alpha Turbo, 6 sekundi, ali možemo zadati prvi i zadnji frame. Možemo raditi vertikalne videe, ali ne možemo pisati čisti tekstualni prompt, bez dodanih slika. Rezolucija 1280 x 768 i vertikalna 768 x 1280 piksela. Gen 3 Alpha, to je standardni engine. On radi video 10 sekundi i možemo zadati ili prvi ili zadnji frame. U Turbo možemo i prvi i zadnji, ovdje možemo ili prvi ili zadnji frame. Možemo pisati bez ikakvih attachmenta, znači bez ikakve fotke možemo već pisati prompt. Najbolja kvaliteta videa isto u 1280 x 768, vertikale ovdje nema. Gen 2 nema potrebe ni objašnjavati. Odabrat ćemo ovaj Gen 3 Alpha model i bacamo se na posao da spalimo te slatke kredite tu gore u kutu. Znači ja sam trenutno u Explore modu na Unlimited, 50 kredita je valjda za jedan video, na Explore modu ne troši, samo malo treba duže i to je to. Mi možemo se sad igrati s ovim, pošto mi je zadnji dan pa da iskoristimo tog što više. Ovaj dio nas zanima tu gdje mi pišemo i dobijemo neki video. Ono što sam zaboravio možda reći, da kad imate Unlimited model, ovdje dolje možete maknuti watermark i to je to. Vratimo se na Gen 3 Alpha, idemo napraviti svoj prvi video od 24 fps-a u rezoluciji 1280 x 768 piksela sa čistim tekstualnim generiranjem. Napisali smo prvi prompt, znači two kangaroos in pink dresses dancing polka. Zašto? Nemam pojma, danas sam vidio neke klokane s nekom bocom alkohola. Sve što trebamo stisnuti ovdje generate. U queue, vidit ćemo sad koliko nam treba. I sad čekamo na 10%. Evo ga, ovo je pri kraju, sad ćemo vidjeti šta smo dobili. Vidiš, vrti se on, glava se vrti u drugom smjeru, ovo ne znam šta je naprijed, šta je nazad, da ima leđa s jedne i s druge strane, ovo je noge, Isuse Bože, ovo kakav kaos. Dva klokana u roze haljnicama plešu polku na arktičkom ledu ili antarktičkom ledu. Čiji led je, nemam pojma, nije uopće ni bitno. Nemojte se zamarati sa glupostima, sam pravite stvari. Ok, two kangaroos in pink dresses dancing polka on Antarctica ice. Nije loše, evo kamera se odaljava, malo imamo tu nekakve akcije, nešto ok. Stavio sam link za dvije prompt stranice koja će vam jako dobro koristiti. Ovdje vam objašnjava kako šta napraviti, kako postaviti. Ovo je jedna od najbitnijih stvari. Znači, ako se prati kod, ako se ovako složi rečenica, bam, imamo hit. U Runway Help centru imate ovaj prompting guide koji je jako koristan, svašta vam objašnjava. Postaviti kameru, postaviti scenu, dodati additional details, imaš bombončić od videa. Uglavnom sve je tu napisano, tako da možete se igrati s tim. Ima ih dosta. Crane shot descending, two kangaroos in pink dresses, dancing polka on Antarctic ice, style of action movies ili style of horror movie, documentary movies. Evo. Znači on je meni doslovno shvatio kao kran i on je stavio dve žene u pink haljinama sa kranom da hodaju, jel one nose kranove ili one vijese s kranova, niko ne zna. Ok, nismo ni počeli, ovdje već nekima postaje komplicirano za pratiti, pa ćemo ubrzati još više i olakšati im stvari. Ima ljudi koji ne barataju pisanje ni na materinom jeziku, a kamoli na engleskom. I to je ok. Kako ćemo koristiti ChatGPT za praviti slike u Runwayu? Jesi ti normalno? Evo ga, čao lepi, pozdravite ChatGPT. Ako ste nepristojni prema ChatGPT-u i tim stvarima, obiće vam se o glavu. Jednog dana kad se oni osvijeste i kad pročitaju šta ste ih sve vrijeđali, dobro je biti dobar s ChatGPT-om i sa AI-em. Nemojte se zezati s tim. Super, kad god trebaš pomoć, to je dobar chat, kad god treba pomoć, on je tu. Dva klokana u roza
haljinicama. Ja bože što ne znam pisat. Neka bude u stilu glazbenih spotova. I evo ga, majstor je odmah prilagodio. Sad je napisao malo širi prompt s malo više podataka. Ako trebaš dodatne detalje, slobodno javi. Slobodno ću ti javiti. Nadrobimo nešto ChatGPT-u iz svoje glave, onda ga zamolimo da nadopuni ostatak prompta i prilagodi ga za runway. Bam, gotovo. Pastamo prompt u runway i gledamo i čekamo Q. Ok, da vidimo šta nam je ChatGPT izbacio klokane na arktičkom ledu i kran koji se spušta. On je ženama napravio klokanske face, nekakve sve, žena poluklokan, ima uši. Sad su 4, a ne 2. Ok, nije loš, ajde. Ali, to nije sve. Taman kad ste mislili da odustanete od svega, reću vam samo jednu stvar. Za razliku od ostalih alata, Runway prima promptove i na hrvatskom, srpskom, slovenskom. Znači, možemo napisati 2 klokana začuđeno ližu sladole dok se odmaraju pod palmom. Znači, evo nas u Runwayu na hrvatskom i opet smo u Q. Dalje vam nemam potrebu šta govori, dovoljno ste bolesni da vas to odvede ko zna gdje. Vjerojatno do prvog bana ili do prvog upozorenja zbog korištenja neprimjerenih riječi i tako dalje. Također, jedna napomena, miks riječi hrvatskog, engleskog, njemačkog, bilo čega, sve opet radi, funkcionira. Znači, 2 klokana začuđeno ližu sladole dok se odmaraju pod palmom. Imaju ruke ljudske, drže sladolede i uglavnom žvaču, ne ližu ništa. Ha, ovo je liznuo nešto. Malo mu izlazi iz usta. Uglavnom, precizniji smo bili s ovim promptom na hrvatskom nego dosad s ova 3. Čekaj, stani malo. 2 klokana u roza haljinicama plešu polku na arktičkom ledu. Iza njih tuljan zjeva. Evo nas u Q. Jel pratite kredite kako silaze? 3500, sad smo već na 2982. Da vidimo hoće prompt na domaćem jeziku bit bliži ovome. Imamo jednog klokana u štiklama koji pleše na ledu. Ovo je neki kotuljan pas. Ko će ga znat? Jednako nekako nespretno i šlampavo koji ovi ovdje. I ovime zaključujemo tekst to video dio. Sljedeći dio je meni još zanimljiviji, zove se image to video. Idemo na image to video. Šta radimo u image to video? Sliku jednostavno povučemo. Midjourney je napravio 2 klokana u nekakvim roznim haljinicama. I sad kažemo ovdje 2 klokana u roznim haljinicama plešu polku na arktičkom ledu. Stavit ćemo da desni zjeva. Generate, ajde. Sada Runway ne mora stvarat klokane iz ničega, on ima sad referentnu sliku kako 2 klokana u haljinicama izgledaju, sad mu je lakše njih uzeti i zavrtiti malo da plešu, da zjevaju, šta god da rade. Dok čekamo ovo, htio bi napomenuti da Midjourney ne podržava domaće jezike, tako da tamo morate na engleskom pisati. Pravi trenutak je napomenen da smo sada uzeli sliku s kojom ćemo početi, znači uzeli smo first frame i napravit ćemo i jedan list, znači u prvoj verziji počinjemo sa ovom slikom klokana, u drugoj verziji završavamo s tom slikom klokana. Znači nešto će se dogoditi pa će onda oni nastati. Klokanići su spremni, kvaliteta je dobra, sve to ok. I evo ga, imamo 2 klokana. Ne plešu polku. Desni nešto žvač, ću se poljubiti, šta je ovo? Izgleda puno bolje od ovih ostalih. Ovdje smo počeli sa slikom, ovdje završavamo sa slikom. Evo pustiti, šta rade prije? Nešto se našaptavaju. Nešto s rukicama rade. Mrdaju uši. I sad će se pretvoriti u... Ops, super, odlično. U slučaju ako ćemo ih ekstendamo ih od ovog frejma. Klokan se pretvori u krokodila i pobjegne, pada snijeg. Sljedeću stvar što sam napravio, poslao sam ove klokane u Photoshop, dodao sam im nekakvih stvari, pa idemo tu malo zanimljivije staviti. 2 klokana se otimaju za pivo, dok desni puši cigaru, a lijevi jede slaninu. 12 seconds later. Šta flagged? Evo, o tom sam vam govorio. Ne mogu staviti riječ otimaju. Kao 2 klokana se drže za pivo. Ajmo novi pokušaj. Da vidimo kako nam je ispala extend verzija, znači s 10 sekundi, sad smo na 20. Počinjemo, stavili smo tu završni frame. Počinjemo s ovim kaosem, koji se pretvara u našu sliku koju smo uploadali. I sad, evo, jedan se pretvara u krokodila. Snijeg pada, šta se ovdje događa? To je to, idemo još to extendat. Content flagged, opet ovi 2 klokana se drže za pivo. Evo. I ovo je unexpected error. Evo vidite na šta liči, kako se stvari događaju. Ono neko me pita koliko košta spot. Ja snimam ovo ravno već 2 sata valjda. Stavit ćemo bez ikakvog prompta, samo ćemo staviti sliku i opaliti da nešto to napravi. Vidi, možemo 3 staviti stvari odjednom. Što se događa?
Nešto su updateali, čovječe, idu 3 u queue odjednom. Vrh. Unexpected error, of course. Evo, da, doviđenja. 2 klokana drže se za pivo, ok, ovaj se dobro drži za pivo, drže C4, pivo je izgleda prirodno, ko ono boca, ovo je tu slanina malo ispala, naočale futurističke su postojane, pojeo je cigaru, ako ste primijetili. Jako brzo je pojeo cigaru. Dobro, evo i drugi prompt je gotov, imamo šta ima ovdje, znači ovdje nismo stavili ništa. Samo smo stisnuli generate. I kaže, jede ovaj slanin, ovo je uzeo pivo i žvače, pojeo pola boce staklene. Ovom se pretvorilo, napravilo mu se nešto u rukavicama. Odakle mu dim ide iz ušiju? Nije to tako ni loše. Uglavnom, opet, ovo je bolje od ovih stvari tu. Šta je ovo? Šta? Ajmo još jedan test napraviti. Ovako, idemo na Alpha Turbo. Sad ćemo povući ovu sličicu ovdje jednu. Imam opet neke zeceve sam napravio u Midjourneyu. Imamo 2 zeca, opet stoje na ledu, imaju roza haljnice. Ne znam zašto. I tu nam je prvi frame. Sad ćemo staviti zadnji frame. Ovdje smo generirali facu malo drugčiju. Znači ovdje je prva, ovdje je druga. Tu se nešto dogodilo isto. Uglavnom on se pretvori ovo. To zecevi ili šta je to? Ko je to bog? Sam da vidimo u Midjourney. Ja ne znam koja je ova životinja. To su baby klokani. Desni klokan se pretvori u aligatora. Tako, jednu tu i jednu odmah stavimo, nek generira sam šta hoće. I demonstracije radi, idemo na jednu vertikalnu, koju imamo šta vertikalno. Nemojte se smijeti. Dakle, ovdje imamo jednu art sliku Krunoslava Kiće Slabinca u zombi modu. Čovjek pjeva iz dubine duše. Dosta osjećajno, dosta, i generiraj, ajmo. Sad idemo vidjeti ove klokane. Desni klokan se pretvori u aligatora. Alpha Turbo mod. Iz jednog frema u drugi. Fino, dosta jednostavno. Ovaj se smije, nije mu ništa jasno, ovaj će ga požderat. Super je tranzicija. To sam vam govorio, znači tranzicija iz jednog fajla u drugi fajl, iz jednog videa u drugi video. Završni frame prvog videa i početni frame drugog videa i to je cijela filozofija. Ajmo vidjeti šta je napravio ovdje bez ikakvih promptova. Ok, nije loše, neki snjegić tu pada nešto, nije loše. Ono što sam ja primijetio, turbo mod, ima malo jače neke linije, ima malo jače crne, malo je kao da mu se neki clarity doda na tom. I ajmo vidjeti ovoga, čovjek pjeva iz dubine duše, dosta osjećajno. Izgleda ko da vrišti, izgleda ko da se pati. Još jedan lagani test. Osoba jede maslačke za doručak. Slučajno nam je osoba John Lennon. Zapravo i ovo, svi su pokojni. Pardon. Opet smo u queue. Čekamo John Lennona da pojede maslačak. Da vidimo šta kaže John Lennon i... Njuši on to kod je menta. Nisi pojeo, čovječe. Johne Lennone, neće to tako ići. Osoba je jako gladna. Jede jako brzo. Skater se vozi na čudnovate načine, dobili smo flagged content. Evo. Dobili smo flagged content. Šta? Sad ćemo staviti skater, pa šta bude? Ajde. Tony Hawka uporno neće. Ajde Lennon, nesi ti to pojeo? Da, pojeće ga. Nije mu, kiselo mu je, nije mu baš fino, vidi mu se po očima. Ali okej. Content flag, okej. Will Smith eating spaghetti. Osnovni prompt već godinama za isprobavanje ovakvih stvari. Naravno, generation block. Ovdje gore je flagged, ovdje je block. Nekad zna i ovo se dogoditi. Znači ide od 0 do 99%, napraviti 100, skineti kredite i onda ti kaže bye bye. Nećeš. Generation blocked. Dobili smo Will Smitha sa špagetama. Osoba jede kao da je jako gladna. Kao da je jako gladna. Šta si ti pojeo, čovječe, izdužio si tu žlicu. Ok. Za sljedeću epizodu ću ostaviti onda ovaj video, tu video i nešto drugo. Ovo me sad stvarno iscrpilo. Prva stvar, prešli smo tek pola, imamo još pola za drugi video. Druga stvar, nadam se da vam je malo jasniji ovaj prvi dio. Treća stvar, šta je treća stvar?
Ne znam šta je treća stvar. Čovjek napravi skriptu pa zapiše i onda može, a kad nema skripte onda ne zna. Ostavite like, subscribe, komentar, šta god. Ako budete radili nešto u Runwayu i napravite nešto, slobodno pošaljite, šerajte negdje da vidim i ja šta je neko napravio. I to je to. Bog, ja vas pozdravljam, ugasilo se upravo svjetlo, što znači da je kraj.